Kipat ba nong syong shnong ke distrik Ribhoi ha ka arpo trek ujemang. Keliki khore manetit jumtiet igijing don kam bakentup igi marba mardi bat kiwe ha ka balasakiru bakawe ka yo honong po kladap semam de kipat ba ke dia kun banyo ela kijing don kam ban pendap halayeng lasem. Kani kejing mi pat ba kabala pendap semam ru iki yo ki hat Ribhoi kalong hadian bagi bor penyat distrik kelapan menada ka total curfew. Nia ka curfew ku bapura na do kopor pra bejajan miet jong ka arpo trek ujemang hadok ka laipue trek ujemang jong ka porsan bejemen step kum shi benta beneda na ka jengpur stat jong uknyang jengpang COVID-19.